mukareba icyo mwadufasha. Hari indi nimero yari imaze kumpamagara mu kanya ngo sinzi ngo uyu muhungu yarananiranye ngo amaze igihe gito yashakanye n'umudamu ngo ariko uko biri kose ngo amuca inyuma. Niko bimeze. Ubundi yashakanye n'uwo mudamu n'uyu basanzwe bari inshuti, urumva barakomeze barenjoyinga kugeza ubwo bibagaragariye. Ari ikibazo. Meze gute grand frère? Mwatubabarira barangije n'ukuri kw'Imana mama ntabwo nabyumva banza twiyumvira abaturage. Tujyane wa mukobwa duci ngaho mundebere ibyo twahuye nabyo. barangije n'ukuri kw'Imana ntabwo nabyumva banza twiyumvira abaturage. Banza nkurikira twiyumvira abaturage. Twiyumvira abaturage abo ngabo bihorera. Salama bimeze bite? Ni salama. Mama hano byagenze gute? Hano nyine hari umusore n'umukobwa bagiye mu kibara bajya gusambana. Cyane iby'abana barimo gukina. Oya bagiye gusambana. None byafatanye. Ibiki byafatanye? Ibitsina byombi byafatanye. Byagenze? Ni umusore n'umukobwa nyine bahuje ibitsina nyine. Barabihuza. Byombi byafatanye kabisa. Ndamutima mubi kabisa. Ubu nabare abantu kamera umfashe ni public nyirebe barimo kureba aba bantu bose bari abaranga. Hariya kabisa byahuye. Ngo byagenze? Byagenze neza ndi kubona byabamatanya ahubwo. Nibyo kabisa. Gwino. Mama Gwino niwe watuzanye. None ibi bintu babibwiwe niki? Ibi bintu nanjye narinde yari yambona abantu bahuye barahagaze barashungereye nanjye nza kureba nsanga bimeze bityo. Ngomba kuza kubabwira mukareba icyo mwadufasha. Hari indi nimero yari imaze kumpamagara mu kanya ngo sinzi ngo uyu muhungu yarananiranye ngo amaze igihe gito yashakanye n'umudamu ngo ariko uko biri kose ngo amuca inyuma. Niko bimeze. Ubundi yashakanye n'uwo mudamu n'uyu basanzwe bari inshuti, urumva barakomeze barenjoyinga kugeza ubwo bibagaragariye. Ari ikibazo. Meze gute grand frère? Mwatubabarira Twajyamanye none gutandukana byanze. Twajyamanye none gutandukana byanze. mutubabarire. Mwakoze iki? Twaryamanye duca umugore w'abandi inyuma mana. Byagenze nyine gute tubwiye? Uyu mugabo anyohereje amafaranga aca umugore w'inyuma. Bigenda biteze? Namusanze ari guhinga hano arangije anyohereje amafaranga tuba turaryamanye mana. Ntabwo nzongera nugura imana n'umugore wese musaba imbabazi. None se boss byari bimeze mana batubabarira yambonye arankunda. Narindi gutambuka arankongorera yibwirira niwe turi kubaza byagenze bite? Mana yambonye arankunda mana we. Ni musanzwe muzi? Oya twahuriye kuri telefone mana. Yanyu rero bigiye hanze ariko sinaba ari kutubeshya. Nubwo ya nta bajane bazi mu kurongo turebera byagenze bite? Amaboko y'abantu Mana batubabarire. Muze mufasha tumukure. Mufasha. Mana we. Hello? 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 Mwiwe neza. Isa reka twumva aba tugiye kuvugana nabo. Hello? Yego, muri ko twumva? ndakumva neza. Bari bamaze kuduhamagaye ko hari n'umuntu waruduhaye nimero zanyu.
ngo hari umugabo umaze igihe ngo ashakanye n'umudamu. Yego ndakumva. Ngo ariko buri gihe uko bagiye mu murima uwo musore ngo akorera amarorerwa. Agaca umugore w'inyuma ndabizi uwo mugore yarampamagana amuhaye umuti kugira ngo bazafatane tubishyire ku karubanda. Yego. Nimwe mwabikoze se kugira ngo bafatane? Yego yacaga umugore w'inyuma agajyana n'abakozi mu murima akabarorerayo agahakanira umugore we. Umugore we ntiyamuhaye umuti rwose. None murabafasha iki? None ngo uyu mukobwa ashaka kubavugisha. Vuga bari kukumva. Wenda kumva neza. Muganga watubabarira nuguri tukamaturana. Mukamaturana none kuki wacaga uwo mugore inyuma agiye mu murima n'uwo mugabo? Nshaka gusaba uwo mugore imbabazi muganga bidukorera abantu badushungeye kuko watubabarira. Reka mereza uwo mudamu w'uwo mugabo tuvugane nawe. Umudamu w'umugabo? Araho ngaho mumpereze tuvugane nawe. N'ubundi twe tumaze kuvugana. Ariko yarameze nk'ufite agahinda ngo byamatanye. Mana watubabarira. Yego. Mumereze. Mama gwino tuvugane. None ngo uyu mugabo wawe ngo byifashe bite? Umugabo wanjye umugabo wanjye yanzize mu rugo, ntabwo nari nzi ko yaje. Waramugambaniye kugera naho bajya kumatana ibintu by'ibitsina koko? None siko yanjiye inyuma. Mwongere mu nkuru tubanze turebe. Reka bakurure muga. Reka bakurure. Bikwanga. Halo? Mureka twumve muga. Halo? Mutwikire myaku yabo ntabwo nshaka kwiga. Ese ubundi waryamye ko mwe mwabitangira? Umugabo mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 7. Mugabo umudamu ari kukumva? Karama. Kora kuto giti kintu kiraho ngo abagore bashungeye. Uce witabi. Akore. Icyo giti ugiciraho 3. Iryo tabi urakuraho. Uciraho 3 ukubita umugabo mu mutwe n'uwo mukobwa amatanuke ubwo icyo washaka gurakibonye. Yego. None muga hano gato mbabaze turi kuhabona ibiti byinshi. Hari igiti ndi kubona hariho abantu bashungeyeho kinuzi. Ni kiriya hari. Gishamikaye n'ikindi. Agatabi gatoya akubita umugabo mu mutwe 3 akiriho 3 kw'iryo tabi bareta birangira. Wankupiranya numva n'amayinite yarashizemo muri imyaku yabo. Sawa. Afateho aciriho kangahe? 3. Yego abashyira mu mutwe. Akubite ku mutwe wabo. Bireta birangira. Ngo genda uzane sinzi ibintu akubwiye n'ubwo. Ngira ngo rero nkuko murimo kubyumva twatangiye turimo kubwibwa yuko hari ikibazo runaka cyabereye muri uyu mudugudu nyuma yuko duhamagawe n'umubyeyi. Umuhungu haciye igihe gitoya ndetse kandi amaze kubana n'uyu mudamu murimo kubona kuri kamera zacu, birangira ngo bagiye mu murima. Aho rero turashize. Tugende wa mukobwa w'igitsina. Ngira ikiri kigabo. Ngwino tujya. Ase mwana uraducitse. Ndaya gusa. N'abatindiye n'ababangamiye natwe dufite akandi kazi kenshi. Hari ikibazo cy'amatsiko twari dufite. Hari abantu benshi bitwa abaganga gakondo ugasanga hari ibyo barimo kugenda bakorera abantu bikagaragara nk'imitwe cyangwa se niba bakemurira ikibazo. Gusa uko biri kose nanjye ibyo niboneye nkanjye wari uri kuri tere, abankurikiye nabo barabibonye n'abari bari hano babibonye.
ariko wowe icyo umuntu yagira runaka cy'ikibazo cyose mwakimufasha. urabona nawe ubwawe amaso yawe yiboneye. Yego. Dufite benshi batwangiriza umurimo batwitirira, bigatuma abaganga tutagaragara kandi duhari. Ko abantu bose barebye icyo gikorwa twakoze n'abandi dukorera. Mukecuru gwino nkubaze, gwino nkubwire. Yego. Yego. Sawa, murakoze rero, mugira ibihe byiza. Nkurikirana abarwayi. Wari urimo kuvura n'ubundi? Ndi kuvura, ndi mu kazi.